Moja profesionalna karijera, životne okolnosti, ali i potreba i radoznalost da vidim i naučim što više o raznim kulturama i ljudima, vodila me u brojne zemlje i kontinente. Upijala sam viđeno i trudila se na svim mjestima da naučim što više o razlozima za takav način života. Ipak, kao dijete ovog grada, uvijek sam se rado vraćala, svaki put osjećajući smiraj kakav osjećate kada znate da dolazite kući. Što sam više putovala, ujedno sam više prepoznavala i svoj grad, svoju kulturu i ulice, pitajući se šta je to što nas predstavlja ostatku svijeta. Odgovor na ovo pitanje potražila sam u jednoj maloj, slatkoj sarajevskoj ulici Kovači. Ono što je čini posebnom je činjenica da prkosi izazovima brzog vremena u kojem živimo i u kojem mnoge tradicije i kulture nestaju. Danas vibrira jednom novom i drugačijom energijom. Energijom mlade čaršije. Zadnji put kad sam vidjela Šestar, bilo je u školi i definitivno nije bio ovako velik i ovako interesantan. Molim te, nauči me ovom zanatu, jer interesantno mi je zato što jedan stari zanat si upakovalo jedno sasvim moderno i novo ruho. Dakle, ono o čemu ćemo mi danas govoriti su svijećnjaci, džezle svijećnjaci. Ovo je jedan primjerak u izradi, još ne posve gotov. Čisto da vidiš koliko je puno potrebno da se napravi svijećnjak. Ja napravim prvo džezvu kao tradicionalni proizvod, kao gotovu, završenu, i tek onda je na određen način uništim pod navodnim znacima da bi nastao svijećnjak iz toga. Pa vidjet ćemo i koliko nije jednostavno. To je isto jedan od perđela, ti kažeš šestara, perđel po zanatskom terminu. A i ovo je perđel, znači. Jeste. Perđel, dobro. Dakle, ova je za ravne plohe, ova je za obli plohe, da možemo pričati oblom obli. Datacija ovoga je sigurno iznad 70-80 godina, koliko tačno ne znam nije. U ovoj fazi za tebe kao šegrta jedan dio bi mogao biti zanimljiv. Turpijamo unutrašnju stranu da skinemo one viškove koje nam ostanu poslije bušenja. Oni se po zanatskom terminu vrlo smiješno zovu pucna. Je li ovo bakar? Šta je ovo? Jeste. To je bakar, unutrašnja strana je kalajsana. Ovdje. Ti si meni fascinantna. Ti si kontala da tu nešto treba puhat, uopšte ne treba. Ovdje zapravo nema šta da se puše, jer nema toga, ali valjda je ljudski. Jer prašina koja ostaje poslije bakra je mnogo teža i ona sama pada, nema baš potrebe kao sa noktima da se puhne. A ovo je šilo, konačno znam kako šilo izgleda. Sa šilom bilježimo, sa šilom čistimo teško dostupne dijelove, otvaramo rupice i sl. Ovo režemo sa makazama, mislim naravno makazama koje su napravljene za bakar. Iduća faza je okivanje. Ja svaki put kad uzmem džezu prije nego što krenem da crtam, ja ne znam šta će biti na njoj. Svaki udarac bakar čini tvrđim i onda ga napravimo previše tvrdim ako isključivo udaramo na jednom mjestu. Zaslužila si odmor uz čaj. Kovači su dokaz kako uz puno ljubavi prema tradiciji, kroz maštu i kreativnost, možemo živjeti stare zanate u jednom novom ruhu. A ja ću čaj od kunice, kažu da je dobar za ženske puteve. Pa dobro, mislim, realno govoreći ove naše trave, ne znam, taj glog, ja znam, u mene otac rahmetli ga pio, zasise da je dobar. Isto koji tablete, šta znam, nekom nešto djelotvorno može biti, ja mogu kamilice popiti koliko hoću, ali ne mogu zaspat. Ne znam, ovaj veren za smirenje stomaka, majična dušica, sama riječ, majična dušica, što ima bolje od majične dušice, znači za komplet tijelo. Onda zova je za kašalj, za pluća dobra. Glog je za srce, što sam vam kazao. Moj otac, rahmetli pokojni, pio glog. A taj salep što sam vam kazao, to je ta divlja orhideja. Njen korijen, kad se osuši samelje, kuva se s mlijekom, dobije se taj famozni salep. Znači pije se ono jedno vrelo mlijeko, malo gusto, slatko, prirodno, bez dodatka šećera, ukus pudinga, vanilije
i odozgor ide cimet. Znači on je išao preko čaršije i vikao vruć salep, svaka bosanska kafana imala salep, a sad kad pogledate, ja ne znam da li nas ima više od 5. Evo ovdje jednog našeg prijatelja iz Njemačke kojeg smo upravo upoznali, ali tako je to ovdje u Sarajevu, odmah su svi prijatelji. Why do you like to come here? Because this is the most coziest tea shop I ever saw in Sarajevo. You feel like at home. I always said it's my second living room here. Cheers!